И одна семья живет. В Америке 3 семьи живут. Они, значит, прямые потомки Татлюки от старшего сына его, Заурхана. Айдаболовы уехали в результате репрессий. Собственно, как уехали? Многие не своей волей уехали. Мой дед, Азрет, значит, он был в 1937 году расстрелян. А его братья были сосланы, без вести пропали. Мы очень тесно поддерживаем отношения между собой. Во всяком случае, насколько сегодняшняя жизнь позволяет, мы друг друга не теряем. С такой фамилией где-то информация проплывает, мы стараемся выяснить, от какой ветки, от какого, значит, предка этот человек. Я лично сюда приехал первый раз в 1992 году, когда старший сын Татлюки, Заурхан, он ныне покойный, приехал сюда специально увидеть родину. Ему очень понравилось. И мы очень любим разговаривать со старшими и с выходцами из села, балкарцами, которые что-то помнят и могут рассказать. Они наши деды на сегодняшний день, чем наши родные. Я очень благодарен всем организаторам. Это особенно такой человек. Я не знал, что в нем такой энтузиазм зарыт. Хадис Титуев, это мой старый друг, который, наверное, больше за мою фамилию переживает, чем я сам. Говорит, ты там должен быть. Я очень им благодарен всем. Дай Аллах им здоровья и еще большего энтузиазма, чтобы вот такие мероприятия проводили ради всех балкарцев, их потомков. Когда в 1992 году мы приехали первый раз ради Заурхана Айдаболова, который являлся внуком Анзора Айдаболова, и мы вот посетили наше село Хоспорты. Я его первый раз в жизни увидел. Вот. Ну, видно плохо то, что первый раз, ну, увы, так. И жители вот села Хоспорты сказали, вот камень, который располагается за селом, он назывался Айдабол-Кая. Ну, он являлся как бы сторожевым камнем. Вот. О себе что могу добавить? Меня зовут Исмаил, фамилия Айдаболов. Вот. Я могу сказать о своих предках. Видно потому, что они сделали больше, чем мы сделали. Мой прадед Айдаболов Мимбулат служил в лейб-гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне 1842 по 1846 год. Вот. А потом служил в Польше. Есть такое под Варшавой село, город Скирневицы. Там стоял конно-гвардейский полк, дивизион, конно-гвардейский дивизион под командованием полковника Кундухова. Он там служил корнетом. Вот. А когда, значит, он уже переехал назад на Кавказ, в 1852 году была русско-турецкая война. Он участвовал в этой русско-турецкой войне. И я нашел в архиве с 1996 года по сегодняшний день, занимаюсь архивами. Свободное от работы время. Вот. И там написано, что вынес с поля боя командира полка полковника Чавчавадзе. Вот, за это знак отличия военного ордена получил. А потом с группой всадников отбили батарею у турок, получил второй знак отличия военного ордена. Это вот про моих предков я могу сказать. Вот. Ну, а мой дед Айдаболов Биберт в 1938 году расстрелян в Нальчинской тюрьме. Мой отец умер. В 1991 году он так мечтал увидеть кого-то из родственников, но его мечта не исполнилась. Вот. Я работаю врачом, вот, лечу людей. Я считаю, что делаю благородное дело. А насчет сегодняшнего мероприятия, и вот мы в том году вместе с Муратом были, и с Боразбиевым Исмаилом, он является тестем Айдаболова Мурата, Боразбиев Исмаил. Вот, мы были на празднестве в Балкарии. Честное слово, дай Аллах здоровья тем людям, дай Аллах им терпения и возможности, чтобы каждый год они это делали. Потому что это нужно не только тем, кто организовывает, но и тем, которые сейчас родились, видя, как люди относятся к своим родам, как относятся к своей нации. Нас это и сближает, и усиливает нашу нацию. Почему? Потому что нас, балкарцев, не так много. И чем больше и лучше мы будем общаться, я считаю, будет и нас больше народ окружающий уважать. Малкар ауызда эң бийик ерлерден бири Зарашкы болгонду. Мында башыйлар жашагандылар. Biz başılar beri taş salğanın, kaçan salğanın biz onu bilе алмайбыз. Алаймында
biz bilgende 20 bula 13 aşağında. Men bilgende. Bizde aşağında alay bolu ata bolu alay aşağıydı. Sonra bir yüde 5 karındaş bolup 20 bula 8 tabi bile ulusu gidecekse de bir gez aşağında bilemem ben. Şöyle Allah bir gez aşağı Allah duyuldu. Жашлардан бери туткан байрактын тамгасын көрүп, аны неме гана жүрүткөнүн сурама. Başıyla da tamga mol zürökten keledi. Kesi de malımızga bolsun, üyübüzge, zerbizge bolsun ol tamganı bizden tamatala ol mingzillabla kelgen ayırıp salıngan tamgat da ol bayrak ol başıyla tamgasın köksedi. Я Башиев Мурат, представитель аргуданской ветки нашего рода Башиевых. Приехали на нашу исконную землю. Сегодняшний проект, вот автопробег, способствует процветанию, созиданию. Дай Аллах, что вот таких мероприятий было побольше. Это будет способствовать миру в нашей республике. Не в зависимости, кто он бы ни был, балкарец, кабардинец, русский. Пожелать здоровья нашим старшим. Дай Аллах, чтобы много-много лет жили. Всем вот организаторам данного проекта. Спасибо вам. Erте zamanda kalaya git turgan şey tavlu milletimiz. Yallah ente de andan da tınç. Kuvansla bereketle ırısla durursa Allahu Teala için sizge Allah sağlık versin yallah ömrünüz uzak olsun. Doğrusunu aytalmagansa, kabartı malkarda zıyılıp bitev erişken zamanda başıyla Hacı Musa'ya etken kişi olmagandı. Allah'ı bir atını usta oynatkan da atını üstünde bara turgalı ol etmegen türlü neme kalmagandı. Komünizm Jol gazette basmalangan edi. Cennetli olsun Mızılan İsmail basmalagan edi statyasında. Anda Grozny'den bir Vinogradov dep bolur bir professor muňa kağıt diýendi. Sizde başylar dep tukum bar mıdı dep malkarda, kabartı malkarda dep. Sonra o zamanda bardı begertdegili tukum bardı dep alay yazgan zamanda bar esewe sonra men allay kağıtla taphanma dokumentli Kizler degen gorotnu eki karındaş tukumlarına gor içi dep algına başyladan bolganly dep alay taphanma dep any men okuganym. 420 yürüz aşağındı 5 tukum bolgandı. Fundamentini salgan mukuşka moka bolgandı. Mokalary, karkalary, kubadilary, akkılary, şungarlary alaz aşağındalar. Ullul bulmaganlıkka bizni iyi akıllı adamlarımız köp bolgandylar. Endi alından başlap aytayın. Hacı Mirza Efendi şeriat sütünü tamatası bulup bitev malkarda nentazal işlegendi. Bir kavimzal işlegendi. Ondan sonra Davut Ma alayda Davut'nu köfürüdüp, oşondu biz zılga ötkün zerini enşke danında bu Davut'nu köfürüdüp alayda köfür işlep bu zanına, terikni bu zanına zürgölle, o köfürü bile zürgöndüle. Ondan sonra Hazret Mokalanı Mağaz aşağında bulayda elini kırıyında etken üyleri de artık siyganda kokutsallığım. Ol da kolxozlu presidenteli bolup turganda Verhovny Sovet'te işlegende Allah'a terkesligi tüyüşüp, uruşup, uğay sizin üçün malını biz veririz, firzevuna siz taşıqız deyip matrik kolgu, holam qarasuğa arbalar bilen artıkını taşıtıp duğula ettirip ala tutup turgan kişi bolgandı. Bizni bir apırdılön bir kavim zamandan bir belgili adamımız sıqadı. O şöndü Mokalanı da alxatınız Aşor Uslan Mablay'da ömürleri uzak bolsun gitse karındaş Ali. Alab olmasa bizni rayonda 300 adamga iş tapıp, aş tapıp zarplat verip turgan adam nemiz yoktu. Allah iyi adamlarımız bugün de bardılar, bundan arda buldular. Alaga ol ölgüllerimizge o dünyada cennetini Allah nasip etsin. Bu sağlarımızga, bu aşlaga bet zarıklı bolup tutkan işlerinde işlerse alaga da kuşta karıda Allah versin.
Bağalı cemaat. Bu el töben elde atı alay bolgandı. Muholda töben elde bir el bolgandılar. Kıyıllıkları da, tınçlıkları da bir gez aşap bolgandılar. Köbüsünde malçılık biraz aşağındılar. Zerleri de bolgandı, malları da bolgandı. Biz bu elde 7 tukum bolup aşağımız 9 tukum. Batçaları, bir tukum nögörleri, kuşolları, ulbaşları, sarakayları, orakları, özeleri. Biz anda atabileri, tikaladan da birer iyi bolgandı. Bir üçez aşağın biz. Birbirimizin kıyıllığında, tınçlığında birge tutup gelgen biz, aşağın biz. Endi bu kullukta da unutmayız birbirimizni Allah aytsa. Tınçlığımız da, kuvançlığımız da birge bolgandı. Endi zayılgan biz birbirimiz, arı ketkenmiz, beri ketkenmiz, no elimizni unutmayız, turkularımızı unutmayız. Sağ boluguz bu işini kuragan adamlara ispat etemi. Ömürleri uzak bolsun. Bundan artık da birbirimizni unutmayın. Birbirimizni satmayı atmayız. Açarsa Allah karu güç versin. Ölgülerimiz cennetli bolsun. Kalgalarımıza Allah razı olsun. Ömürleri uzak bolsun. Varça gitti bu. Bulayda alt tukumuz aşağındı. Ma bu elçikte hubolları, hozalar, endreyler, balkular, osmanlar, zarkolar. Malayda meclisimiz duradı. Meclis dalayda var idi, efendimiz de var idi. Zaşağınla bulayda bir kitap begiyi. Ketkenle uruşka bizim segetten bir 20 bula 8 yaş. Dörsü kaytanla annen kalganlandı. Menden alga adam öksüz kalmagandı. Anı horlatmaganbız. Bir adamlarına bir tavul adam sadaka dep barmagandı. Aş gerekli de bolmaganbız işlegendile katı. Zanım korup olsun. Bizni halkımızda erüde görgöndile. Hava. Biz bir zerde işler ütü. Ne düyüşüp ne yürüşüp aman betli bolmagandı bizni halkımız. Entemından arı yallah mabı ösüp gelgen səbiyleri biz aman betli bolmasınlar. Soklangan bulağa soklansın. Glaşları bula sautu, malkarını, ömürlük jaraları, sabile düşürüla, kartla, uruştan kaytkan sakatla, birleni malğun buyruğula, ajımlı joyulgan 395 harip jan. Qalayla bolgandı bu iş, ne üçün? Bugünlükte de juvap tapkan kıyındı ol sorulagan. Bulayda, Glaşlada el bol, elde 20 bula 10 üy bolgandı. Ata ulla bolgandıla, üydegili bolup 20 bula 15 üyden 20 bula birisin Kızıl askerge algandıla. Ol Kızıl askerge bargalladan 4'üsü kaytkandı savandan NKVD'ni adamları gelip ketse bile 20 bula 8'inci noyabr bile 20 bula 9'uncu noyabr ol ortada bulaydan adamlarını kartlarını, tışırıqlarını, səbiyleni, ağır qarnı bolğan tışırıqlarını da qırğandılar. 3-20 bula 14 adam bolğanda ol qırılğanla o keçe bulayda, ol artıqlıq sınap. В 40-х годах в Черекском ущелье было 19 малых, средних и больших аулов, 8 колхозов. И один из них, по мрачной иронии, назывался колхоз имени НКВД. Разгром 37-й армии. Многие из уцелевших бойцов оказались вблизи родных сел, уже дезертирами. Дезертир значит бандит. Комиссар НКВД Республики Филатов направляет в Верхнюю Балкарию части на ликвидацию бандитизма. Части поднимаются вверх по ущелью и убивают всех подряд. Символические похороны жертв террора. По обычаю в Бурке, на кольях.
фамилия. Реквием по фамилиям, почти стертым с лица земли. Эти люди пришли сюда сами. В руках Саният Гузоевой расплющенные пули и осколки собственных костей. На этих же руках были убиты двое ее детей. И кости, и пули в узелке платочка, она не расстается с ними никогда. Пуля вытащила сама. Кроме той, что попала почти в глаз. Врачи говорят, извлечем, можешь ослепнуть. Не айтайын, бұл хабарлан айта тұрсала, біз бек қиын жұмыс болғанды. Бізді аталарымыз, аналарымыз бек қиналғандыла. О қиынлығын көрмесілей Аллахма бүгін бұл ішлені құрап айлан Алла. Таулы зашларымыз, таулы адамларымыз глашланы қыттеп айтмайма барығызда. Аллах көтірілгіз көп болуғыз, ол қиынлыққан көрмегіз енді. Қарзаны бұлады Аллах болышсын. Бізе ештікенге де мазурған түбінде бұлдай күнтіклер бізден бер зылап келеміз. О қиынлықнен бір адамымызда көрмесін, таулы халықта, бір милетте көрмесін, я Аллах. Қайдайлансағызда сау айланығыз, игі жұмышлаға айланығыз, я Аллах ма бұлай көтірілсегізде бір-бірін көтірілсі болуғыз, бір-бірін сүйітсі, қар заманда таулы адамда бір-бірін көтірілсі болуғыз, я Аллах, заш төліге Аллах саулық берсін, я Аллах. Осы ауто ел Абайланың мұсосыны айтқанына көре Малқар аузында бірінші салынған ел болғанды. Мұнда 10 тұқымыз ашағандыла. Ала мисерлері, теміржаллары, қарыцалары, гумалары, елістілері, байсылары, қылцалары, қарыцалары, сарбашлары. Барыста бірге бек бір үйіртсе алай жашап тұрғандыла. Ұрышқода бір кебек сауыт алып қолларына ала кеткенділі. Зарсуға ол заманда анның қайтмай қалғанда көп жашымыз болған екенді. Айтқаларына көре қайтқалада болғанла. Алан сілерінде кәрісіле бұлай белгілеп айтыртса, Алла кіші Мисерлян Шаухал аны жүз жарым благодарности болғанды Сталин қол салынып, Аллай благодарностьларына. Аллай күшлі ветеран болғанды ол елімізні бұшы күллері болғанла. 222 жылда Ұрышын қазавод бара тұрған заманда бұл елге бір батальон келіп, кесіп біздің аскерчелерімізден 300 білі 20 бір адамны қырғандыла. Bir anda айтқанымызса, сауыттарсы адам болып, заңыз еке өлем болғанламында, Теміржал Амыржашы ол ауырып болғанды, Мисерлян Ахмат та ұрыштан қайтып болғанды, заралы болып. Аннан қалғалары қарт қатылы, қарт кішілі, шырула, сәбейлі болғанла. Мабылайда бұл тізгемде жазылып тұрады, қар бірінде тұқымы да, аты да нен жазылы болғанында. 3 күннен 10 жылға дәрі 100 білі 20 сәбей қырылғанды. Алайыңа қарамағалай, бүгілікте сауытылы жашлар қызлада оқуған детіп, ішлеген детелі, қыралға кесілеріні аскер бұрықтарында берелі. Бір кішіге дертті тұтмайдыла. Қар жылдан 1 декабрьде бұл сауытуны қырылғанына сауытула бұлайға зиылабыз, алаға кезу-кезу тұқымла ішкер еттірелі, сау болсылы көп адам келелі. Қырлы болған заманда жылда 8 айым болғанды. Адам бірге қатсат та бені алып, бір жылап тоқтаман болуйды. 220 адам барғанда, қойын балы әбізді қыстап елетшіна. Сұрып атайына келеді. Атайына келсе, анасын, атасын, 5 егетсін, бір қарындашын қырып, бері бір балы менің ары кіріп қалады.
Treyle bizge de şoklarlı avtomatlarını. Qalay koyusuyla koyup ketip kaldılar. Bana bak kalgabız suçayna. Sağ ol. Artı ola 220 alan doluydu. Bardak bir kalbek kırgan elle. Kırızın tavasını alayım. Alay bakılgamız. Yani Allah için Allah malacığa koyutmasın Allah. 3 yılında Azya götürülü. Ana da 13 yıldır da geldik. Allah'a şükür turabız aşağıyız. İyi bolgamız. Endi ozatlar Glaşlarda bolganda oğarı çeketede. Yallah ozatlar kayıtmasılar bir milletke de. Bir millet ezer başında okuyul kılan görmesille. Bizge ozatlarını unutmagallayım. Kralın tüz yolunda barıp. Tüz işle bile güreşip. Tüz karamız bolsa Allah zamanda kılda barımıza bersin. Halkımızga Allah on gün karasında birbirini tutarsa, birbirini götürürse, birbirini sürürse Allah halay etsin. Ma bulaydan ma bu bizni yübüzeydi. Mamın içinde bir o